ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu, the fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Mu iterambere mu ikoranabuhanga nta kindi gihe ikoranabuhanga ryatweje imbere cyane mu bwirinzi kurenza iryo muri iyi myaka. Mu bwirinzi buzwi cyane ubu hari IRON DOME yakozwe n'abo mu gihugu cya Islaheri, hakaba na S400 ya defense system yakozwe n'igihugu cy'Uburusiya. Twabashije kubagereraniriza ubwirinzi bubiri ngo tumenye uburenze ubundi. Twe turi the fixers. IRON DOME ubwirinzi bwatangiye gukoreshwa mu mwaka wa 2011 mu gihe igihugu cya Islaheri cyari kirembejwe n'ibisasu biva impande zose kuko cyisanze gikikijwe n'abanzi bacyo. Mbere bakoreshaga uburyo buzwi nka Rafael defense system bwari ubw'Abanyamerika, gusa nyuma yaho baza guhitamo gukoresha ubwabo. Ku rundi ruhande mu Burusiya igisirikare kizwi cyane kirwanira mu kirere Russian Air Force mu 1993 nicyo cyasabye leta ko gikeneye systeme z'ubwirinzi bwo mu kirere ziteye nka S400. Mu 1998 zari zamaze gutegurwa kandi nyuma y'umwaka umwe gusa nibwo izo systeme zatangiye gukoreshwa. Gusa bigeze mu mwaka wa 2007 nibwo bazikoreye amavugurura neza, abari nabwo batangira kuzikoresha mu buryo bwuzuye. Mu gihe IRON DOME irebana n'ibisasu bitewe bituruka hafi ari byo short range rocket defense system, naho S400 ikabikora ku biturutse kure. Twavuga ko bose ari abazamu beza bo gusama imipira nk'uko mu kibuga bigenda, kandi ngo ikipe burya ikurusha umuzamu iba yanagutsinda aho rukomeye. Urugero mu mwaka wa 2011 ubwo IRON DOME yashyirwaga mu gace kitwa Beersheba na Ashalon, yabashije guhanura 75% by'ibisasu yarashweho byose. Muri 2012 ubwo haraswaga ibisasu 300 bigamije kugwa muri Islaheri, 177 byageze koko mu kirere cya Islaheri, gusa yabashije kuburizamo burundu ibigera kuri 56. Mu kwa 11 k'uwo mwaka wa 2012 IRON DOME yakozwe ikizwi nka interceptions cyangwa kujya kwakira ibisasu bigera kuri 421. Ibi byatumye urubuga nka CNN ruvuga ko IRON DOME nibura ishobora guhanura 85% by'ibisasu yabwagweho cyangwa bije bigana mu kirere ishinzwe kurinda. Nanone muri 2014 mu gikorwa cyiswe Protective Edge, iyi IRON DOME yabashije guhanura ibisasu byaje birashwe bivuye muri Gaza kandi hanura byose ku kigero cya 90%. Muri 2018 Islamic Revolutionary Guard ni igisirikare cya Iran gusa giharanira amatwara ya Iran, hanze yayo cyarashe roketi 20 ziturutse muri Syria. Izi 16 ntizagezeyo, enye zisigaye IRON DOME zihindura umuyonga. Nkaho kandi bidahagije, mu mwaka wa 2021 mu makimbirane yo muri Gaza harashwe roketi zigera ku 4300. Mu minsi 10 gusa mu kwezi kwa gatanu 90 muri izo ngizo IRON DOME yazishyize hasi. Abahanga mu by'ubwirinzi bwo mu kirere bavuga ko iri mu nziza kubera ko yanakoreshejwe cyane kurenza izindi systeme z'ubwirinzi zivugwa ariko zidashyirwa mu kazi kuko ngo zigaragare nimba zishoboye, ndetse bivugwa ko iri mu za mbere nziza isi ifite. Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashajeri apfa buri kanya? Hari amakuru udafite. iFix Technology Limited imaze imyaka irenga 5 ikemura mwene ibyo bibazo. Ubu tuvugana kanda wa/ifix.rawa bikemuka ko kanya. Ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza, ni muri iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts. Rundi ruhande S400 ya defense ntago irakora akazi kenshi nk'ako IRON DOME yakoze, gusa nayo yafashije Uburusiya mu ntambara bukirimo na Ukraine kuva mu mwaka wa 2022. Ariko leta y'Uburusiya ntikunda gushyira hanze amakuru yayo n'ibyikora. Gusa nubwo ubwirinzi buri mu bw'isi ifite ngo bwagaragaje intege nke igihe umubare mwinshi w'ibisasu cyangwa drone byayiraswagaho, hari ibihugu byinshi byahisemo kugura ubwirinzi bwa S400, urugero nk'Ubuhinde. Ubuhinde ni igihugu kinini kandi ngo IRON DOME irinda umutekano ahantu hato gusa, ari byo bita short range.
Gusa ngo S400 ifite ikoranabuhanga riri hejuru haba mu guhangana n'indege z'intambara zigezweho, drone ndetse n'ibisasu, mu gihe IRON DOME yo irebana n'ibisasu gusa. Nubwo abenshi bagiye bakemanga zimwe mu ntwaro z'igihugu cy'Uburusiya kubera uburyo bwazirataga, nyamara ku rugamba bakazihanurira kuzimara, yaba indege za kashugujugu ndetse n'amadrone, Uburusiya bwivugira ko zirenze izindi ku isi. Kuri S400 nta wayikemanze kuko yagaragaje ko ikomeye koko. Uburusiya iyo butaza kugira ubwirinzi bwa S400, ubu biba byarabaye ibindi muri iyi ntambara uri kurwana na Ukraine. Twe turi the fixers. Umva, ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri @ifix.ra cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite, kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka umwe. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza, ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.